el 545th Engineering Construction Battalion, del 52nd Engineering Brigade, del Philippine Army junto con el Reservist Class Matatag, ya conducipan ran alina Governor Camins para aliana Kabatangan del Domingo madrugada. Alas 4 del madrugada, yaman junto al mga Kenya partisipa con este panran, aquí na Centro Pastoral para man-register, y alas 5, ya prinsipya sila corre. Ya partisipa tamen kanila Philippine Navy, Philippine Air Force, mga maestra i mga private sectors i hospital. Halos lahat dito na nagpa-participate and also yung mga groups na involved sa mga fitness activities, mga sports activities. They joined the fund run for peace ng ating reservist yung matatag class na si Rwanda 16. Hindi taman sila taman lingasa, si Epre taman eresuelo, kahit sene ambulansya ta sige na detras. El magayaliga una na finish line, ya pwede receive premio, el trophy el cash prize. Sene taman sila di akal mga over 40 ya alkansa na finish line, el best Zumba attire, ya Kelos Bueno Baila, el mga ya pwede receive consolation prizes. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.